Hazır uğuz sütü. Uğuz 16-17. 8 litre savatağız uğuzun. Uzun. Uzun. Mına 8 litr. Sütü negizi 16-17 litre sütü var. Төртөөнөн чыгып атабы? Төртөөнөн vız çıkar. Vız чыгат. Туугандар мынакей көрдүңүздөрбү? Мына. Каргылой. Süttü болот мына караңыздар. Sütü koyu. Көрүнүп эле турат. Болду. Ассаламу алейкум, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, мал чарба көрөрмандары, саламатсыздарбы? Мына ушул жерде турган бооз жана бир баш музоолу уйлар сатылат. Бишкек шаары, село Ленинский. Ассаламу алейкум айке. Алейкум. Иштериңиз жакшыбы? Жакшы Кудай шүгүр. Буюрса 5 башы бооз. 5 баш боз. 5 баш бооз, сүт багытындагы, мынакей. Желиндерин да көрдүңүздөрбү туугандар? Анда эмесе ушу музоолудан баштасак. Бактыйар байке, айтыңызчы. Бул кече тууду. Кече тууду. Музоосу ургачы. Музоосу ургач экен, мына эми атат. Кече тууптур. 5-сini тууду бул. 5-чи музоосу экен. 5-чи музоосу. Сүтү канча болуп атат эми? 16-17. Азыр уuz sütü. Уuz, 16-17. 8 litre savatağız uuzun. Уузун. Uuzun. Мына 8 литр. Sütü negizi 16-17 litre sütü var. Төртөөнөн тең чыгып атабы? Төртөөнөн vız çıkar. Vыз чыгат. Туугандар мынакей көрдүңүздөрбү? Мына. Каргылой. Süttü болот мына караңыздар. Sütü koyu. Мына. Көрүнүп эле турат. Болду. Vaz çıkar. Ургач экен музоосу. Ургач Ургачы музоосу менен баасын айтыңыз. Жакшы, жооп. Аябай жакшы. Жеп ичине жооп. Баасын айтыңыз, баасын. Baası 190 000 сом. 190 000 сом. Доставкаларды уюштурабызбы буюрса? Доставкаларды уюштурабыз. Доставкаларды уюштурат экен байке. Жолуна biraz түшүп беребиз. Дагы түшүрүп бересиз буюрса. Видеого лайк басканды унутпаңыздар, башка бир туугандарга бөлүшүп коюңуздар. Андан кийин ушул бооз. Бул Алато. Алато пародасында. Бул бир жума 10 күндүн ичинде. Буюрса, бир жума күндүн ичинде туйт. Канчанчысын туйт? Экинчисин туйт. Экинчисин туйт мынакей. Көрүңүздөр. Экинчисин туйт. Тишин ачып койчу. Тишин. Сиз ачып коюңузчу ана. Тишинен да жашын билесиздер туугандар мынакей. Мына тиши 4 тиш. 4 тиш экен, Болду. Бирок тиши. Күрөк. Мына. Баасычы баас. Алато бул 260 000 сом bunun baası. 260 000 сом. Алато пародасындагы бооз. Мына желиндерин да көрсөтөйлү туугандар. Караңыздар. Öte sonluy bu. Taza Alато. Мынакей Алато, Алато пародасындагы жаш. Boyu 1.40 bunun. Бою 1.40. Boyu 1.40. Бою 1.40 экен. Мынакей желиндер караңыздар. Запаскаларын көрүңүздөр. Аркаларынан туруштарын көрүңүздөр, генендиктерин. Андан кийин бул. Andan keyin bul uyuz. Бул жакын окшойт бооздугу. Bu jakın boz. Мына желин салып Kuday buyursa 25 litrege сүтүнө. sütüne bar. Мынакей. Караңыз. Dörtüncüsünü tuyut bul uyuz. 4-чү туут. Gelinleri 4 jelin taza işteyt. Таза иштейт. Densoluğu mıhtı sonun densoluğu. 4-чү туут. Парода кандай? Alato bul. Бул Алато, Тишин көрсөтүп коебуз, тишин. Ана тишинен дагы жашын билебиз туугандар. Buna kişi. Болду. Баасын айтып коебуз. Bağısı 285 000 son bunu. Мунун баасы 285 000 сом мынакей. Бооздугу Boyu өтө 1.40 bunu. бою 1.40, бооздугу жакын экен, Sonuyu bul. Чоң. Мына көрүңүздөр. Maldık aябай жақсы. Кимден ким мал кылам десе, чалып байланышсаңыздар болот. Экранда номери бар байкенин. Чалып сүйлөшүп, соодалашып алсаңыздар болот. Мынакей. Андан кийин бул. Andan keyin bul uyuz. Бойлу Toz. өтө чоң экен. Dörtüncüsünü tuyut. 4-чү туут. Пародасы Parodası черно-пестрый. чёрный пёстрый мынакей. Вот. Желиндерин 8 ay boz bul uyuz. 8 ай бооз, мына артынан ай көрсөтөйүнчү. 8 ай бооз мынакей. Сүткө 30 иштегендер litre болсо sütke kuda kalasa var. бара Ha, buna zapatlar. керек дейт мынакей. Суткасына. Çilek. Çaka. Уйдуку тилинде бериш керек. Boyu 1.50. Taza 1.50. Таза 1.50 бою. Ова. Мына бойлуу экен, алызырактан көрсөтөйүн. Баасычы? Bağısı 320 000 som. Баасын 320 000 сомго койду мынакей. Сүт каналдарын, Süt kanalları da. Görüңүздөр az bir мынакей. şey. Кеми болот, сөзсүз. Андан кийин бул. Andan keyin bul taza Galstin uyuz. Таза галштин токол. Kançancısını Kançancısını tuyut? Bu üçüncüsünü tuyut. 3-чү туут болот экен. Üçüncüsünü tuyut muna. Süt багытында. Jelinderi kuda kalasa вообще sonu bunu ku. Чоң экен, 4 jelinde taza işte. Özümüz. Мынакей. Öte sütlü uy bul 35 litre geçeyim kuda kalasa. Берет. Direkt süt. Буюрса, мына могу аралыктары дагы алыз экен, стандарт. Jelinin forması da ayavacak şey.
Bağısını aytыңыз, en kızık bağısı. Bağısı 320 bin so'm. Bağısı 320 bin so'm. Ha. Tişini açıp Tişini koyamsın, aç. tişin. Buna. Ha, Dört, buna tişin. altı tiş mi? 6 tiş gene. Hı. Oldu. Bunaki. Bağısını uqtuңuzдар, tuğanlar. Taza Çalıp- kalsın bu ayağı sütlü uy. Baylanışıp alsaňızlar bolat. Düňüne dele süýleşse bolat eken da. Düňüne de 2'den süýleşse 3'ten bolat. kılıp. Mına şunday bolgan uylardan izlegenler bolsa, kaýrlyňızlar. Andan keyin bul. Ondan keyin bu 3. tuğut Amerikanka taza Mına taza Amerikanka kindiklerini gördüňüzlermi? Tuğanlar mınaki. Yerinde 3. tuğut deýişpi? 3. tuğut bu. 3. tuğut uyların en çoňuşul okşoýdy da. Ha. Boyu Yeni. 1.50. 1 çıgat. Aha. Boğuztuğu kança boğuztuğu? Boğusu 8 aydan ötken boğuz. Mına 8 aydan ötken boğuz eken. Artların karanızlar. Bağısını aytıp koyamız, bağısın. Bağısı 350 bin so'm kemi var. 350 min so'm bağısı, kemi bar. Süýleşiňizler, mına tişini de açıp görsetebиz aldıda. Tişinin de yaşın bir mınaki tişi. Guruk tişi. Guruk gene. Ha. Boldu, koyuyoruz. Mınaki. Uy, brok öte çoğun uy eken. Mutlu çoğun. Tuğanlar, karanızlar. Boğuztuğu kança dediniz? 8 ay ötken boğuz. 8 aydan ötken eken O boğuztuğu. gelirlerinden Ürkleri bir deyken. Çoğun çoğun. Bak, aklından Yumuşak. gözler. Coğuşu ya. Ha. Tuğanda çalıp baylanışıp dastavka oyunca uyuşturup berespi. Dastavka oyunca masala yok. Nasıl uyuşturup beres deyip çalыңızдар. Kimdegi malam dese görüңүздөр мына. Şu menen videonu жыйын tutayбыз. Sağ salamatта туруңуздар. Kimdegi malgan bolsa buyurup nasip kılsın demekçiyiz. Sodаңызды bersin. Mına mo targıl özübüzdün jergilikti. Keche tuuptur urgaçımız olsun menen.